Slavore استماشوان هیچا از ایروشون دال سر اکران روداف تیوی هونه برنامه کی نو ببینن اوشی برنامه بناوی بربشیره معلومه ویل بجارترین گشتی سرکوماریه ترکیه هنه روشانه از دوی برنامه دا میوانه کی بازمینم اوی جو پارتی و اتفاق کی جدا بل باجار کی جدا ایرو میوانه من بربشیره اتفاقا جمهور آنگو بربشیره AK Parti, Partiye Deslat AK Parti, Seyda Ango, Melle Muhammed Said yazı ama bu ara geçteki nav Ahmet'e da bedun xwe ka Seyda'ya Melle kesayetek oliyet şımavi dest avitiye siyaseti. Seyda'ya merhaba rojatem. Merhaba Saşavara. Biraz bu serkeftin xwazim jwara. Gelek teşekkür ederim. Eji jwara teşekkür ederim. Mujib xeyratın. Gelek Saşavaratın. Na endam aligirin AK Parti merak tıkın berbiceri Ahmet'e AK Parti Muhammed Said yaz kiye. Mümkün ezbeni. Bele Muhammed Said yaz de sala 1962 da li farqînê hatiye dünyayê min xwendina xwe ye ewil di medresa bavê xwe da xwend û eva dawîn jî medresa Sîdî Muhamed Şerîf da li gundê Huseyna min qedand. De peyda em ketine van imtihana û ez bûme îmamê resmî li gelek camiyê û mizgeftê Diyarbekir min meletî kir. Mesela ewil li camiye Hazret Süleyman cem wan 27 şehîd sahaba û de peyda jî sala 2000 da zat me ulu camiyê 2018 da jî ez ulu camiyê teqawül bû. Maşallah 18 sal mizgefta mazin man belê. Yani hûn kesekî ehli medrese yani medreseyên Kurdî. Belê medresê Kurdî da xwendiye û medresa min jî heye û bu zaman weke la bi zimanê Kurdî ye. Em ulûmê Arabî tercüme dikin bi zimanê Kurdî ji telebê xwe re. Kurdî ki tey fesahî xweş e ew jî ji wertê. Piştî salan awqa ku temelatî kir ji kura fikir hatta kutubkevî siyasetê bibî siyasetmedar bibî berbijêrê AK Partiyê. Belê esas bi navê siyasetê gava em behsa siyasetê bikin eddîn û es-siyase. Eddîn û es-siyase. Dîn siyaset bi xwe ye. Siyaset îdara san'atekî ye di behsa îdara milletê de ye gel de ye yanî. Siyaset bi xwe unsurekî perçekî ji ulûmê İslamê ye. Îja ev düşünce layık, zihniyete layık duvelat-ê medî jî ku di sala 1920 de mesela darakir din û siyasetê jev qetandin. Din û dewletê jev qetandin. Tedî ji ver elmaniyet bi Arabî. Din û siyasetê gava tu jev biqetinî eviya siyasetê eviya din e tu ji nava siyasetê din derxînî li dinsizî dimîne. Dinsizî dimîne. Tu ji hundirê dewletê gava din derxînî dewlet bêdîn dimîne. Lewra îmana dewletê İmana devleti adalete. Gavak İslam ciyuk İslam le tunne be adalet le tunne ye hakkaniyet le tunne ye merhamet le tunne ye o insaniyet ci tunne em İslamiyet radben insaniyeta kubra insaniyeta her mazın. Bir hava şefkatandın o jevu durkun esas siyaset ne mana politikaya duru na siyaset sanatekiye ilmekiye pe idara beşer pe idara gel tekirni o pe sorunu o mesele gel peteni hal kirin. Em siyaseti usazanın. Mesela adalet sayda on tişteki ciddi bejin. Yani bu İslam ne be adalet ne pekane işte dehan dualin Avrupi hene mesela sekülerin o ateistin le adaleteki gelle kavil wan ولاتن هنه هم ویا چوادن رخین عدالت وان عدالت کی جهان شمول نه عدالت جبو وان راه عدالت نسبیه ام جوار عدالت نابجن عدالت او گره میرکی غیر مسلم شوا حق مسیحیه و حق یهودیه حمایت که گره ور حق مسلمان و مظلوم دنیای تف حمایت که عدالت وان نتهم عدالت اسلامی و افد بیجن ام عدالت کی ورد خازن کو دوی عدالت ده حق تمام انسانه حتی حق تمام حیوانات ده هبه یعنی روش روشلات ناوین وقت سیاست مداره کی دی هون راست برکت ناو سیاست دانه روشلات ناوین هون لی بنهرن به عدالتی شر و پفچون و خون اف د کدره ده که ماسی حشا که ماسی د اسلام دانی نه لی او دوالن مسلمان اف شر و پفچون و خونداریت ناوان ده امی بیا داینن که داره امی بیا بچما گری بله انا ام بناوی خو ام بحویت خو بناوی خو مسلمانن
لبلي بس صالة امبرياليزم دنياي دولة انجليز و او ايشي كتب المستملكي واندانا والي وان كتب المستملكي واندانا لسر عالم اسلامي تقريباتك ور تشيكرن دائما سروكا وان تعيين كر دائما واليا وان تعيين كر دائما يعني جنرالا امبيجن وان تعيين كر رئيس اللشكرة وان تعيين كر والجورا خو اداره كده تشيكرني ميركي مسلمان همج حقوق اسلامي دوربو همج حقوق وان اوروبيجي دوربو يعني ان عدالته وانا نسبيات نجي هشتنكو عدالته الهي نظامده تجليبك مسؤوليه استعمار استكبار عالميه باشه سید از وی جواب بپرسم داخوازا بوینا پارلمانتری بربجیری راست داخوازا و بویان تکلیف AK Parti هات كاتدي د ولات كردادا سياسة دنابين قعوة وسوق وشارشي متهف داشخو سياسة هي تبكي نكي تهاري قعوة روني لفيدري لون الدولة خراد بن دولة تاني شاكرني سياسة الدنيا الدارات كفل ودري يعني خلقي ما بوليتيزية بخواه دائما كردجي هر ملتي بوليتيزاتر نشما شكي مسألة واني سياسي واجتماعي پر زيدنه اساس مالا هر كسي وقت بارلمانته وقت بارلمانتو كيه يعني اي كرمانجا دورة امن كان خدوري سياسة بكنا امن كان خدوري سياسة بكنا اجا من سياسة من كتنا منا سياسة نافا AK Parti دا نبدا خوازيو إرادة مبو ديرك بتيكليفة رئيس كومار رجب طيب اردوغان بو سرو كومار بله واجب بريار داش خون تقاوي تقريبا بله باشه بروبلما سرکه یا وی ولات یا ترکی چیه هون بجبو چاره سرکرنا کیجان پروبلما کد دلی ودایدی بیه برین هون دخوازم ببن پارلمانتر نظام كرمانجا دا دفي منطقة مدى أولي ديسا كوك ترسر مسألة استعمارة إنجليز و أوروباي دنظام مدى أولي براتية راكرن مثلا قوتو كردي قوتو زازاي قوتو عربي قوتو تركي ما جابوا دا خستني بري ولاتي ما توا يكبو حدود وسنور نظام مدى تنبون ام يك ملتك يبون بنظام ملتا اسلامي وان نافال مداني ما جاف دا قطاندن بيدا حدود النظام مدى شيكرن قو افيا عراق او افيا سوريا او افرا تركيا او افرا ايران بارسيل كرن ولاتي ما جاف قطاندن بيدا دستانه سر زنگینیا ما سر عرضه و بن عرضه پترولا ما جي اشغال كرنو و تمام معدن ما جي كرنا بن دست خو قوم ما جاهل كرن يعني مجدت اشترى محروم كرن و محكوم كرن نزاني و خزاني نزاني و خزاني نوا كيجا ملتي دابه او ملت دايما شعر پفچون خوين جيكين نابه ولات سيدا عالم اسلامي انا كوب خاز بان پروبلم خو چاره سر که کی رگریل بروید که يعني انجليز فرانسız alman yenehele او براتيه كون باسكن تاسيس به بله نا انجليز نه پروبلم دناف امت اسلامي بخدا شينين هيك براتيه نا از وی هواینا فکرم انگلیز ایرو دوری میه امریکان 10,000 کیلومتر دوری میه لبلی انسان واند ناو مدانه لوجای واند ناو مدانه و ایک وان تعیین کردن ناو مدانه لعالم کرفزی میره مزک یعنی پسکری که وان دولت و اروپا بهره هی نه چون اروپا وکا خوان ادارت که لبلی ایرو مزک تمام عالم اروپای هجومی ترکیه که چما سر کومار رجب طيب اردوغان رابو جي استعمار واستكبار ورا اسيان كر يعني بايرق اخو بلنكر قو دنيا جي بينجا مستره دنيا جي بينجا مستره جي اسرائيل قو 1 منيت قو دقيقه بسكن الجي اخو وكا كنت تفكري از نمج من وقت بفكرم و بايرق حريتي بايرق استقلالي بايرق عزة وشرف رابول دارا خست لورا تمامی دنیا استکبار دنیای آن اتفاق کردن تاوی دوستی خوی پچوکی که ترکیه دانشی وان پارتیه کل گوروان دخبتن رابون اتفاق کردن گفت سبب وان که سر کمر بخین نخواری باش قد تم موضوعی که اتفاق وانا چینا به لسر ویا اتفاق کردن ملم محمد سعید یا درباره پرسکری که کرد چه فکره گاوا که آن کردیتیه بدن من او دین من جمع بستین از اوی کردیتی کردستان نخوازم کردیتیا به دین و به ایمان کردستانیا به دین و به ایمان ام کرد مسلمان نخوازم کردیه که وسط خوازه سیده ایرو مثلا HDP و اف متفقی وی CHP کردیتی کی سکولر دخوازن کردستانی کی سکولر دخوازن اویا جارك فطرتا كردا بإسلام إنشابية
Kurd nemku gavadin. Ji her tiştî dibek û dev berde lê dev ji dîn û namûsa xwe bernade. Li gor dînê İslamê heke ku çareser be yê çawa çareser? Bi du kelîma dibe. Çawa seyda? Em Müslümanin. Em Kurd dedî Müslümanin. Piştûk em Müslüman kitabek me semawiyê ye. Navê Qur'an e. Liderê me serokê me ye Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Qur'an ji me re dibe innemel mu'minûne ihwe. Mümin birayê hevin. Ne were? Peygamber jî dibe aleyhissalatu vesselam la yuminu ahadukum hatta yuhibbe li axihi ma yuhibbu li nefsi. Tiştê ku ji nefsa xwe re dixwazin başî û çêya ku ji xwe re dixwazin û ji birê xwe yê Müslümana jî nexwazin û nabin müminê heqîqî. Wê gavê lazim e em Kurd û Türk û Arab û Faris û tamamî Müslümana em rabin kitaba xwe da hukmê kitaba xwe da di nava xwe da bikine hekem tu meselekî nabîna me de namîne. Reza çendemin de ne? A duduya me. Ya duduyadan. Del bijartana 2010'da Sêha perleman derxist belê AK Parti. Reza Duduya dane belê. وهذه هي هند هالبجارتني دا بسر كيفن وبچن parlamento. İzna Xwedê em di 2 û 4 jî em umîddarin. Çima em umîddarin? Et dixwazim Kurd li vê gotinan pir baş koderî bikin. Berê ku gava ji wan re digotin hûn çima rayê xwe nadin AK Partiyê digotin em rayê xwe din xwe. Belê. Îro xwe di nava wan da tune Kurd lîsta wan da tunun. Bala xwe bindek ev ya pir muhîm me, pir girîng e. Haşa Kurd ne aptalin. Kes nikare Kurda teke şûne aptala û buwan tinaza bike. Îro di lîsta HDP da solciyê Türkan e. Tamamı solcuya Türkane baş Müslümanının o ne Kurdun jî. Ne Kurdun. Van yani bir ideolojiya xwe CHP û HDP li bamın Yeşil Sol Parti ku dibêjin ona di fikr û düşünce da pisma me hevûdin êne. Zanî lawma me hevûdin êne. Her du hevûdû tamam dikin. Lê belê ku gava Kurd baş bi aqil bin ê ku Dêrsimê şewutan, ê ku Kurda sürgûn kir, ê ku Kurda îdam kir. Eko camiye Kurda kir axure dawara, eko Kur'anê rakir, ev ku ezanê welatê me yasak kir, eko folklor û libasê Kurda ji meydanê yasak kir, yani inkılaba harfê û inkılaba kıyafet li vî memleketî çêkir. Kîjan partî bû? CHP bû. Kurd çawa dere bi dijminê xwe re îtîfaqê dike? Kurd çawa dere bi dijminê xwe re îtîfaqê dike? Demek hakemê nabeyna CHP û HDP Amerîkayê. Kurda jî dane pey xwe xapandine ez emînim vê dorê ew ê Kurd hişê wan serê wan be ew ê fehm bikin êku wankirine lîsta sıra berlemaniyê nava wan da Kurd tinin ew ê Kurd redda vana bikin. Heta êku umrê wan jî çilî û berjor be ji vê münasebetê jî pir rehetsizin. Gelekî spas Gelek ve heviye hilbijartinekî di nav aramiyê de derbas bibe. Mêvanê min yê bernameya berbijêr ya îro Mele Mehmed Said Yas berbijêrê Partiya Desthilatê AK Partiyê yê Amedê ye. û di nav seherê de me geştek nav Ameda qedim dîrokta da xwe em hatin dawiya wextê xwe sibê mêvanekî dinê em dîsab hev rabin heta wê çaxê her çi dixwazin bi dilê Bibînim xêr û selamet.